Bed-on Garden Service. Tunakata maeneo ambayo mashine haiwezi kupita, yaani mashine haiwezi kukata, ili garden ibaki na muonekano. Na maeneo yote ambayo hayawezi kupita mashine tunakata kwa mkasi. Garden inabaki na muonekano mzuri kama hivi unavyoona. Ni Bed-on Garden Service. Bed-on Garden Service. Hapa tunakata kwa mkasi. Hapa tunakata kwa mkasi kwa sababu ni maeneo ambayo mashine haiwezi kukata. Tunakata kwa mkasi kwa eneo ambalo haliwezi kupita mashine. Nakata garden ili ipendeze. Ukikata na mashine peke yake, ukaacha hizi eneo ambazo zinakuwa mashine haziwezi kupita, mara nyingi garden haibaki na muonekano. Haibaki na muonekano hata kidogo. Lakini ukipitisha na mkasi pembeni vizuri, ukaja kupitisha mashine yako, mashine tunapitisha, mashine ile pale inasubiri kukata hapa. Na hapa tunakata kwa mkasi kwanza, halafu tunaleta mashine iweke muonekano mzuri zaidi. Hapa tukimaliza kazi ya mashine tunafanya fumigation pia hapa kwa leo. Fumigation ambayo tutafanya ni fumigation ya maua. Karibu sana Bed-on Garden Service. Wow, karibu sana. Wow, karibu sana. Wow, jamani. Wow. Karibu sana bwana. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Wow. Karibu sana. Jamani, karibu garden, Bed-on Service. Bed-on Garden Service. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Tunabadilisha garden pia ya zamani kuwa mpya. Tunatengeneza garden mpya